Kanang musunod tas Ginoo unsa man ang buhata, maayo o dautan? Kanang musupak tas Ginoo unsa man na, maayo o dautan? Unya kun inigsunod nimo sa Ginoo, ingnon kas mga tao nga kun imo nang buhaton patyon ka, saman mapadayon mog sunod. Kanang pagpalit og slat unsa man na, pagsunod na sa Ginoo o pagsunod sa dautan? Pagsunod sa Ginoo. Unya inigpalit nimo wa na kay kapalit og tambal, mopalit pa kag slat. Musugot ra kag dili ka kapalit sa imong maintenance basta kapalit kag slat. Nya ingnon day ka, la ayaw tumal, patay gyud ka. Mingon day ka, Lord, excuse lang usa ha, dila sa ko mopalit kay para ni sa akong maintenance. Nga igsuon, ang kalibutan giharian man gid ni siyawa. Mao na magbuhat gani tag maayo dinhi sa kalibutan, mahimo gid tang dautan para sa mga tao nga nahigugma sa kalibutan. Mao na nga sa ato rarong politika, gubot ba? Ngano man, tungod kay naay sila'y kontra-kontra. Pero may tingali nga atong tan-awon, kinsa ka nila ang nagbuhat og maayo. Sa unang administrasyon gisundan ani kadto si President Duterte, ang iya sa datong kontra ang mga kaning nagkuha ning drugas o kaning korupsyon o insurgency. Maayo to iyang gibuhat. War against drugs, war against corruption, war against insurgency, ng mga NPA. Maayo to iyang gibuhat. Depende na nimo, ayon kadapitan na nagbarog. Karon kaning administrasyon ni Marcos, nagyapon siya war against corruption, pero wa siya mo declare og war against drugs. Wa siya gi-declare war against insurgency. Timing nga lang tong naay naggubat dito sa Mindoro. Maayo ni iyang gibuhat. Nya, gipapriso pa gyud si former President Duterte to anas ICC tungod adtong iyang war on drugs. Pero ang iyang papa nga dugay kayong wa gipalubong sa lain-laing mga presidente kay musupak yun ang mga tao sa Pilipinas, kay kadto si Marcos Sr. giluod yun ang mga tao ato, namatay na lang pila ka tuig tong wa yun malubong. Si President Duterte iya yung gipalubong, pero karon gipapriso sa administrasyon sa anak sa iyang gipalubong, siya ngadto sa ICC. Wala ba'y kaso hangtod karon? Gipriso lang. Nangita pa sila og tinuod yung kaso kay galisod man sila pagpangita ron og mga witnesses sigon pas balita. Wala mo usa na katuig hapit. Karong Marso murag mo usa na katuig. Ug mao ni ang atong nahitabo din sa atong mga prisuhan. Ang mga dato kaayo nga daghang gibuhat nga anomalya dili mapriso, ug naa sila'y kaso makapiyansa dayon, unyag mapriso sad maabsuelto dayon. Pero ang mga pobre nga nangawat lag manok, ngawat lag baka, kanding, nakahikap lang og paa sa bata, wa na, priso na. Lagi nya dugay kay kaso, sige postpone, ma-postpone karong tuiga, sunod tuig na sad ang hearing. Nya unsa may gibuhat nimo didto sa suod sa prisuhan, lingkod-lingkod, huwat ka mo sidlak ang adlaw, mosaop ana. Mao na ang atong hustisya, mayo ni dili. Ambot lang ka. Mga igsuon,
ang tao nga magsunod sa Ginoo kanunay maghuna-huna unsay makaayo sa katilingban, o ikaduha unsay makaayo sa kalag. So kanang katilingban o kanang kalag, importante kayo na nga ato na siyang tagaan og balyo. Sige, lingay mong tupad. Na kumusta imong kalag? Kumusta imong kalag? Ano man mo mulingi, wa na mo'y kalag? Kalag ba? Kanang kalag, mao na ang spiritual aspect nato nga maoy gigikanan sa tanan nga niya sa lawas. Mao na atong explanation ana, kaning movement sa lawas, kaning intellectual capacity sa lawas, emotional capacity sa lawas, kaning individuality sa lawas, ug ang immortality sa atong kinabuhi tuwa na sa kalag. Mao na inigbiya na sa kalag sa lawas, ang lawas di na makalihok, din ana ka huna-huna, din asad na mutingog, wala na siya'y individuation, malata na siya, mahimo na ng kalabira. Karon lain-lain pamantagnaong makaila mo akana padersyano na kana si kinsa pa na diha inyong ipangsulti. Pero inig kamatay na to, malata man ta, inigtapad sa atong remains kanang mga bukog, di nakakaila kay wa na may kalag. Pero ang atong kalag mupadayon mo na nasabtan man na sa mga santos, labi na sa mga martyrs, bisag batanon pa kay si Santa Ines, Saint Agnes, nakasabot man siya ana, iyag yung ligon ang iyang baruganan nga ang akong gihuna-huna nga makapasantos sa akong kalag ug makaayo sa katilingban, mao gyud ang pagpabiling birhen og matuohon sa Ginoo. Niadto mga panahona, patyon man basta patyon sa mga emperor basta mutuo ka ni Kristo. Moingon kang Katoliko ka o Kristiyano, patyon man. Ang nanguyab niya, wa man siya sugta, suko siya iyang gi-report sa authority. Matud pa sa istorya, gihiktan ko nog PC in town si Saint Agnes, perting batanona pa, gipaguroy sa kabayo. Kamo, ipaguroy mo. O diya, pag abot itos unahan, buhi pa man, wa pa man mamatay, gisugba sa kayo. Nya ang pagsugbas kayo, napawong man ang kayo. Napawong ang kayo ba? Giputla na lang siya sa liog. Dugay pa dyan kayo naputol iyang liog. Gamay pa kayong taon. Gilungguas liog kay di man yun mamatay. Bisa gipaguroy-guroy sa kabayo na nga parok na to siya sa mga bato. Di man yun mamatay. Gisugba. Matay masan kayo. Giputlas liog, dugay piyog yung naputol. Sugot mo na. Nganong nisugot man to si Saint Agnes, tungod kay nahibaw siya nga ang kaayuhan sa iyang kalag naa diha sa pag-antos. Ang ato rong mga leaders nga kamaong muantos para sa nasod, mabulahan gyud na sila ang ilang kalag, unya mailhan sa na nato kay magbili na sila nindot nga kaning mga bunga. Kinsa maroy nagbilin og nindot nga bunga, hapit naman ni matapos ni si administrasyon ni Marcos. Kang Marcos, kang Duterte nga administrasyon, hay may murag na ay nabilin nga atong mapahimuslan. Ay nalamog tubag. Mao na nga ato ng pamalandungan niya karon sa ato dinhing pagkuyog-kuyog tungod ani ato mga slat-slat unsa may bunga nato, maayo o way ayo niya, padayonon pa ni nato o dili na.
Kasuga yan padayon. Si Kristo, nahibaw na siya, diri sa atong ebanghelyo, nahibaw na siya nga mamatay gid siya kung iyang supakon ang mga Pariseo. Unya kay balaod man na nagipatuman sa mga Pariseo o mga eskriba nga ayaw gyud pag-ayo og masakiton panahon sa adlawng igpapahulay. Magampo ra gid ta. Why buhat sa pag-ayo og masakiton. Giayo gyud ni Hesus. Maayo tong gibuhat ni Hesus dili. Maayo. Pero tanawa, pag human niya ayo sa masakiton nga kuyos ug kamot, nang lakaw dayon ang mga authorities aron magplano unsaon siya pagpatay. Listen kanabitang magbuhat kang maayo nya ikaw na noy patyon. Diri sa atong unang pagbasa, gipakita sa diri unsa di ay mahitabo kung kuyog nato ang Ginoo. Ang gubat panagsangka ni David og ni Goliath mao nay image sa gubat between good and evil. Dinhi sa kalibutan ang evil dako gyud na siya kaayo. Mura bag higante og duwende. Si David gawas nga batan-on, di pagyud ka maong mo fight sa espada, kay batan-on pa man siya, nakigsangka og champion sa gubat nga mao si Goliath. Munang niingon si Hari Saul, bata ka pa kaayo, di pa gani ka kamaos gubat, pero ang imong kontra, sukad pas batan-on pa siya, purti na niyang anara sa gubat, unsaon man na nimo pagpakigsangka. Nindot kaayo ang gisulti ni David. Ang akong Ginoo nga miluwas nako gikan sa kuko o ngipon sa mga leon o mga oso, muluwas sad nako batok aning Pilistihanon nga nagsigig bugal-bugal sa Ginoo. Nya pag-abot na nila, ingon dayon si Goliath, paduol dire kay pikas-pikason ko ng lawas nimo, nya ipakaon ko na sa mga langgam. Ingon sa David, ning atubang kanako dala ang imong bangkaw ug espada, pero ako nakigatubang nimo dala ang akong Ginoo. Nindot no? Iingna ko no imong tupad. Ingna nagda ka Ginoo diha. Ang sa imong gida, Ginoo o kwarta? Ginoo. Nyag nagda ka Ginoo, bahalag way kwarta. So ang kanang inyong tanang kwarta, ibili na diri. Ihog na sa kolekta, ipalit og slot. Nya maglakaw mo nga, day naglakaw lagi ka. Asa naman na imong kwarta? Akong gibilin ito simbahan. Unsa naman imong gida? Ginoo. Ano? Nindot kay na. Abot sa inyo, moingon din imong bana or imong asawa. Asa mang sudan akong gipapalit? Wa ko kapalit day. Ano man? Akong gibilin ang kwarta dito simbahan. Nayabag ka. Unsa may tong kanon? Nagdam sa ko Ginoo. Sa inyong paminaw, mutuo ka ang imong kuyog pamilya. Ayan na, balikason yung na ba? Nya, musugot kag balikason. Sugot. Og musugot ka, congratulations. Ug mautong pagsangka na sa evil o good, ang good mudaog gyud ay. Di gyud mapildi ang good sa evil. Bisan pag mapatay sa evil physically ang good, sama sa nahitabo ni Santa Ines, pero mapildi gidi ay. Muna, nawa na tong nagpatay ni Santa Ines, nawa na to siya sa memory, sa katawhan, pero si Santa Ines, hangtod karon pasidunggan sa tibuok kalibutan. Nagpabilin siyang milagrusa nga dangpanan sa mga taong dunay panginahanglan. Kanang inyong mga batan-ong mga anak, labi na mga babae, idangop na ni Santa Ines. Aron malig-o na nga pertir bang kusugas tinukhangay karon mga batan-on. Mga batan-on kayo
dali kay mag short, mga 9 anyos, 10 anyos, short, dayon sugod nagkiskis kilay. Unya naa say mga batan-on nga ila ikasugat-sugat, ana hikap-hikap sa dadasad anang motor nga way mga rehistro. Sige drive motor way lisensya, nya sakay-sakay sa dayon ng imong anak nga babae. Nya abot unahan sakyan sa usahay. Wa na patay ng virginity, patay na ang purity. Pero og imo nang padebosyonon ni Saint Agnes, basin pa makat-o na sila pagmahal ni aning gitawag natong kalag, spiritual aspect nato. Mao ni kuwang nato karon mga igsoon, ug mao na nga nisud ug maayo ang mga yawanong mga buhat. Daghan kaayo ang nitambong sa atong sinulog og Pista Senior didto sa Basilica. Malampuson ba? Yes. Why uwan? Nindot kayo. Pero ang pangutana, pila ni adtong mga batan-on nga nikuyog didto nga karon nagmahal na sa ilang virginity and purity sama sa usa ka bata. Nagmahal pa sa ilang gitawag og holiness of body and soul. Mo na pangutanang angay tubagon. Naakaha. Ambot lang. Mailhan niya na inigsunod natong pamunyag dinhi. Kay kada nato bunyag kasagaran gyud. Napo kabuk bunyagan may lang na duha nga kinasal. Bunyag tag 20 kabuk may lang na 5 kinasal. Napayuban gadaan nagtagutlo kabuk bata, wa lang gyapoy kasal. Mailhan na inig binunyagay. At least sa mga Katoliko lang ba? Ana, nga dinhis atong parokya. So misyon ni nato. Idebosyon nato sa mga virgins and martyrs like ni Santa Ines, si Santa Maria Goretti sad, di kay mo familiar ana, ka-familiar pug ko ana. Mga 12 anyos pud na siya namatay sad as martyr sa iyang virginity and purity for the Lord. Katong gusto virginity o purity manindog ta.